Ebyamagara mbikichibo kazire health products. Mnyano wanje ni nkwachira ugundo murundi ahabwakire nkaka aka program Ebyamagara rwo kubanza shayisha tuneshwe ko kusia shahina nituba twateka mere kurunjaha okubasa gamba amagara gitu okutwa kubasa kwetantara Endwara zaza twasira okutwa kubasa kuzireberera na nebindi ebiri kwata namagara gitu nabageta cyo butungi charity ahabwa program eji kandi umwabazi yogu again nyine Dr. Dickson Niwasaasira okuruga aha Doctors Case Medicals omururu kunjiri kandi nko kwatira munywano wito mu nshonga zitari zimwe na zimwe zikwatene by'amagara na hati yagaruka kutuganirira ahandwara eyibarukweta blood cholesterol ebyo ni inzira nebishaju ya eby'omushagama blood then cholesterol direct translation ebyifererwa tibice munchirize mwachire nabwanyuma tutandikira Dr. Babare kwija obari Charity nkabutosha ntwara umugisho kwebaza na TV West ahabwa okugeza kureka ngo abantu bitu bashoma ba manyamagara gabo okugari na no kugashembuka ni gatwazibwa mwasi wa mutaba turikize abakutureba kandi icyo cyagambe cya cholesterol no burwire obukize kwita abantu batakucumanya no mukigwa kwita silent killer so cholesterol silent ban so tinana silent killers okay. Ningira ngo Charity obiro rya kahorra ngo umuntu died in sleep omurujungu ninga ngo umuntu ngo byamire yatolerayo okay so tinagira ngo byamireje atarwire konka that is silent death okay. Azo mu kimwe omu binte bikubasa kutuma umuntu ya fachitararire harimo na cholesterol je kubeta gizeta itatambirwe so n'ikintu cyukuru munonga kugira ngo hatiya turugaha burwiro buryo makumanya hatutandike kuleta oburwiro bw'abantu batakumanya kongo bukwita abantu kareba kabajyango bamurogire bamuhirotwa ninga gizirasa ko ziramahano konka hate bite n'abamwentuza twabakwata twabatombe home yes ushanga basi baburyo mwaho kumbekizo mutaturayine blood cholesterol atakujumanya so necho mugasho munonga kandi natwara umugisho gwo kubaha kubasa kwitegeza yongera kutubashoborera umurinyankori okay so blood cholesterol ngo wachigame nebishaju katuzo mu umurimo rwo gwabutosha ebishaju ebyo kubanori hasi yano bwoteke nyamukara byazamo ibyo nebishaju ko kwata buto wagita hasiyani ningo musaferia ole babije bishaju so that is cholesterol yes ole barimo ebishaju okay. Na nebinyebwa bayida yes na nebinyebwa ole babirimo ebishaju konka cholesterol yonka ni type ebishaju okukira munonga. Let me just use the yellow fat ebishaje bya yero ebikorwa mu nyama yente mu nyama y'embuzi umunyameze za butosha konka tunetwa ni white fat which is not cholesterol ebishaje bya white nora wateka ngekinyanja tiremo utatiremo buto na supuneri ya white konka hari ebishaje biki ebya white that is different na nenkoko somehow kongenkoko mwe aboruhurwa yo nekira kuteka mu ka yero okay. So cholesterol is yellow fat ebishaje bikorwa mu animal products enyama amate enyama y'embuzi nke then white fat ebyo nebishaje bya white ebitakwigaza misi kandi birunje munonga okukira munonga bigwa mu chenyanja hamwe na nenkoko nkoko wachigamba at most times white okay think kira kubujya kungana ni mangu white meat nene shana nke nkoko twineho again ebishaje bikorwa mu plant products for example binyobwa wano uri binyobwa ebishaje byo mu binyobwa tibine kibi kubasa gukora that's good fat okay. Konka ebyenyama bya yero nibyo kumara bikazo mushagama bikanga kuhenda hendeka ukashanga byigaza buri kasikona so blood cholesterol ni white ni yellow fat yamara yaza umushagama omesiya katanka kutambura umuntu asheme kwa ineme bishajwe bi yes twine hole vesheme ko zirota oyino magara akabyine mu omugasho nico kugira ngo umuntu yari bishajwe bini nogomoka so nabyo bine kirisa kuko bijya bizomagara bituma wa maintaining amagara gawe kukira munonga body heat kushanga notagata to kwitwambeho ya buri kanya ebishajwe be bitumanya ngo bisheme kwani byo kutuyamba ukora hormones ninge tambuza amagara ezi kuyamba
umuntu ukakora hormone z'abacyara hormone z'abashija hormone zone nyingi nzaziri muki zikorwa ombishaju ebyo konka ekizibu nikija twagira ngo sheme kuboine kiremwe ukashanga ne kiro mukaga omushagama mba narire mpaka ninga nimba nahabaho harimo no kubasana kubanorya je utakurya byinji konko shanga amagara go kutakubasa kuhenda kubikozesa okugashime kwa ninga bikozesa no manya twosire kugamba ari shukari tukugira ngo shukari umuntu yanarwara shukari njanji basa ngo ugo muntu twakugiye byo kurya bino shukari yako mushagama hatoshanga ngo amagara tigaje kukozesa okugashime kwa ninga jabata ngajwaresa so nico kare bakabaja ngo umuntu ine shukari no muntu omuhango konkati no shanga na no mwana aine shukari na no muntu omuchazirata agwire shukari aboja ngo ekizibu nawe tukugira ngo ni shukari yiwanywa kureka ekizibu ni okwamagara gawe gakubasa kuhenda gakakoza shukari wabo ine cyoma kifire no gumana utamu bucori buguma mu bushobora nko kuburi cyome kihure nkibusaba ukore sano so n'abantu abukushanga shukari ke kutamu magara te kubasa kuhendeka egume ryo mushagama ati nico gukora so na nebishaju ni kwebwire no basa kushanga yo turano ryemere yawe etara mu bishaju bingi to kurya munonga konko shanga ngo kuko isemyaka 35 cholesterol gireta etemba eza higuru haze cyo nico tweshereka abantu na hatiya natwabwa n'umuntu kambuza na ati nko kugira ibishaju na size yanjeje kumbe iyo kazarwa amagara gatakwasa kuhenda cholesterol ebishaju so buri kanta ko turi nota mu magara tikakuhendeka kagumanika jakata nikirunda nikapayiringa so shanga ngo hati wamara batanga kufuna omani so message tekarwa rwo mwana bitewa kwanza byakanya abana bato kugira kuba common konka tikugira ngo tikikabaho njibasa kubaho kugira munongo mwana yazarwa ine mu era mpango iyo kuhenda ebishaju yeah kwa kuba ine mu era mpango shamasa buri kanta karate mukona nikakata kurugamagara hatoshanga ebishaju byakanya nence kine kuba ncenda ebishaju ebi then bone bore kuhendeka then bone bizo mushagama kuko ryemere wamara ninka shukari kuko ryemere yazo magara amagara gasheme kureba ngo hati gapfuna icyo kukozesa okay icyo kukozesa iki ni shukari shukari niyo kutuyamba kutwereza amani kwenda ngo umuntu akore mirimo gajakira iriya shukari gagihenda gakwereza amani ushanga nasa kwiruka akore mirimo yabo tosha so na nebishaju kubikuja byako mushagama gaja ngo okay so nabona cholesterol sheme kora hormone zeze neza ngaziteka hanaha nibwo mugashugwaci gwebe bishaju kongatu washangaga wamagaga kureba bishaju gatabimbanye ninga gakareba kiremwe gakajeta half hati no shanga byagumana ibyabita nibyiyongera wagira excess so amagara gugine machinery no hangu tuyatukoze kugira ngo cyo kurya cyazamo amagara gasheme kumanya ngo icyo kurya sheme kokoreki hati gakacacira gakacindramo icyo mekwano girota for example proteins zazo magara amagara gashime kugira ngo ata proteins zeze zinabona nezo gukora muscles umuntu akashanga yakora muscles yari yo mwana nezo kutuma umuntu yakura umuntu akakura so washanga amagara atakoza proteins zakozamo gagomega linke mpuje gakureba gati sato change ngo wagira ekitweta metabolic problem ninga amagara tigakopasa kuhenda mere kujikozesa ekigashime kwani gachikozesa atoshanga waja excess okay ubumuraba munjikonka ya ubumushanga ngo yes ahabo kugira ngo tigakumanya kukozesa eco kuryeco hatigagumaniga kubanje ikindi nyine kiremo ko ati ngumakoza kiremweji ngumanya ati kiremwe ninje kumbe nayo ntakumanya kugirota kugikoza so cyangwa umuntu nariye nkamunonga nkabashuka nanariye munonga buri kanya inenjara kandi shukari ijwiremo kunga amagara manje ngo nyongere ndijo kumbe no kugira ngo tokuma kugirota kushangwe nakalimo kace kokora abura ngo tokumanya gukora uri mwerema otesande muto kumara mu mpokwezi kumbe umurimo guno gasa ko so mwizo barimo so namagara ni kuga kumara gakehindura gasoya okay ate tugirengwe je niyo cause ni nico kikuretera umuntu yarware ndware ejo chonka yes kushanga ngo emere yazo magara tigabasa kugihenda ninge bisha tigabasa kubihenda konkana no kushanga Charity amagara gawe tigine shonga ni gahenda je byo kurya konkuga je makanyegero woni waryahuta ebishaju burizoba na breakfast na chamushana cha kiro amagara gago no bugwo kubanigamanya kose bishaju tigakumara kaja ngo naruga gakabirugaho so arabushanga warye nkoko
nka hati wine kwa ni mara wiki umagara ngo utakarire ndi oh yeah so ebyo kurya bingi haro nutrients zitakwetaga kuribwa every day. For example atireka tuzo mu ya nutrition twagira cholesterol omuntu oshemerere kuba no yetaga glucose every day. Okay? Yes, shukari no jetaga every day tena amese mu kavera gamba kuruko site tushuma yifa mu maduka. Sorry. So in other words, energy giving food ko kurya bitakuri wariye bitoke no warya carbohydrates amagaragaza hindura mu shukari na glucose. Okay, so nazetenga buri every day amagara nigetaga amizi water tinagamba soda abantu mwe tinagamba beer tinagamba bushera water oba amizi giziro mu bushera oba gizira nkahe konka amizi amagara nigetaga water plain water tambuza buri kintu cyono mu magara. Okay, every day. Now abantu abakuzire they don't need proteins ziryaho no kurya nyama once in a week, once enough nene kumara. Abana bato ne babachakora bachayetaga proteins za higuru, so maybe 3 times a week. Water muhire okamara wamwe enyama omukwezo mu ndigumwe noshamwana gunire ngwagunire. Okay, konka ngo hati shukari ntandike kutamaka jiko kama ngo myaka inasya ndacetenga shukari ejo because shukari je kunywa mu kakopo na waborire bitoke amagara ngahindure bitoke gabiteka muki gabyiha mu shukari. So hateje eje kuteka urimi ukahora wanuririza ejo tukukira kujigendaho almost is useless. Okay. Na wanyu bushira bwe nkombe amagara gaho nigabuhindura mu into shukari iyo koso magara. So twareba amizi butosha twareba shukari burizoba. Yes. Carbohydrates and glucose burizoba. Then ebintu nka vitamins nazo nizanzitetagwa every day because vitamins niyo nka fuel niyo kutumana na shukari jaba yahenda hendeka. So njo twanja fruits emiyembe bicungwa juice ebyebyo you need them every day. Niziyamba kuleta immunity, ziyamba immunity namana gakulinda amagara gaho kutakwata urwiri. Then zija zireta muna nico kugira ngo niziyamba amagara okuhenda ebiwarya oba nishukari oba niki. So vitamins no zitaga every day. Konke bintu nke bishaju proteins tukuzetaga every day no. Ebyamagara bikichibo kazire health products. Ebyamagara bikichibo kazire health products. Njokora abantu uta vegetarian takadyaga ho nyama takadyaga bishaju kunkushanga atine shonga amara toka amanya utakurya ki takurya nyama kunka to go muntu shara mu muhenka carbohydrates umuryengo ogwe takurya takurya kita wewe ngo nahuta nka soup kush ebintu ndikuchiza mani ninga ngo ogo mutanywa mizi toka amara za ntakagire mu irwaro. So hari ibintu bikwetaga essential for the body, hari n'ibintu bitakwetagwa atoro konka tubirya bya ngo nuririze nahuta supu nagira nta but there's nothing icho kugo muri yetu. So cholesterol nere nibasa kuletwa umuntu yaba okuteka ebishaju magarageye every day aboja ngo inesente poka obo wahindo bwarya kubini beefu obo warya hato shanga umuntu yagira weight impamvu amagaragaro hakwenda gaja ukena ukatubibike it's okay leta kunganza kubika hato shanga ine bishaje byinje mushagama. Okay. Yes. Hato iro kujango aborinka ho katara karara bakara batunga blackout dere makakwirukanyizo mu hirwaro hata bwencho takumpwera mukatandika kureba signs inga shobonera bukoreka nkumbasa kuba ishaje cholesterol then nkabona ko nachi balance. Okay. So nkuko wagamba akatara kurara ningo muntu kugira ngo yabyama yatorerayo ijo rezo ni heart problems emisiye mituma eyigire yigazigwe bishaju yaba byama mu kiro yagirata yatorerayo ninga kubodiyo kashanga umusigo mugongo gwigire gwigasigwe kishaju yafuna stroke mukashika yafuna stroke nango stroke ebe yabantu ba pressure wakabatajini kandi kayafuna stroke kumbe nebishaju biriya. So ezo nituzetango ni end signs ninga complications za muhero konka katugire ngo omuntu ryaho cholesterol yawe yatandika kutemba ninga wa omaiso bwa cholesterol no basa kumanya wa ico kubanza cyabyona abantu abakugira cholesterol nyingi abinje mahenda bagizire weight. Okay, nole muntu yatandika kuba muhango especially central, we call it central obesity ni mango wale na TV West Ham ni mu rujungu. So
central obesity kushanga wabo ndi umushija utakubasa kwireba rukoba okay kandi imikoneri mice central obesity yo noshanga imikoneri mice amaguru ganyunyukire konkaha ibitenge bishatu bagwate bitenge bishatu bona kutunja message so central obesity usually first sign kugira ngo oyine cholesterol mpango omagara oyine bishaju abo kuba amagara kubikuza omushagama byakora amagara gahaga gaja ngo ati mwe no manya katubike aza amagara minini gacha kubika omunda hamwe na no omunyamezo ushanga umuntu ayine ngo mukona utakabasa kumupima pressure so overweight ninga obesity ne very first sign yo kugira ngo usheme kuko ine cholesterol akamanyiso ka kabiri Charity kandi akampani manyangwa abantu abinji bakarebire okusharara ushanga buri kanya umuntu nasharara imikona sharara amagura sharara buri hamwe njacho basangwe imisi yawe funzire eshaga mate kutambura muji hato musabo yakigukufunda ubwiro bwinji neberi cholesterol so shanga ngo umuntu obusibwe bwinji bufunzire eshaga mate kwikahishime kwa neka hato shanga umuntu nasharara umucaza kumucebera cholesterol levels ushanga ziri ngahe ziri higuru cholesterol levels nzibasa kutuma umuntu yagira pressure umukayanyu kino umuntu orarwire pressure odiyo umuntu muce oyino businje bwawe tine mbazi rero ngo yasa kuberesire pressure barebe pressure tanga ujeta ngo umukubanza nabanza abandize obesity rate agamba yo kushanga umuntu aine central obesity then hijira muki pressure hati pressure tanika kuti umuntu achakora ka exercises yashare bishari yagira pressure banomo wanyitegeza so nakora kabasa kubakari akamanyizo then obundo umanyizo bwa cholesterol imwe nk'abantu ababutosha no bazakwata kubumanya ito nyoni nkubasa kwa nitamburana no nkomuruguta hari mbara kavuga no muntu ngabanje ntogo mutejeme kwa ine high cholesterol okay by just looking at the body shape na no kwali ukamadiso ugo muntogo aine mu cholesterol abamwe no shanga bazimba bine ezitweta nodules shanga nkebyara biri munkenturugunyu shanga ombiri gure munkenturugunyu bwa nodules okukira munongo mu njingo zawo shanga ra nodules ezo ushanga cholesterol yeto abandi no shanga yagira nka sweating kututuka nchara ngo muntu kututuka mu kiro obwe nabayinemo TB kongo shanga umuntu nazo mu kitanda atutuka ayisya kubi abo jango shaga mane beta kutambura ji ushanga yagira obumanyiso nkobwe konka usually cholesterol iyo kitwagitera silent killer ebinji nibije hamuheru nobo twire nabyo so ncho tukugira ngo kutumazire kugamba ati ncho kuzo mushaho tarwire buri muntu wena omukura sheme kwa nakora blood cholesterol ze yakamanya ahiziri then wena yes omuntu wena mukuru abatatu kuchira ko cyari to wana no mushobo so nchira kutandikira nke cha cholesterol nzara 35 and above emyaka 35 kwiyongera higuru hata umpono tanika ku testing ebe bintu ebikuteganza munongo odi hansi tukukira kugira ngo oze kuchebeza cholesterol but 35 and above cancers kuchebeza cholesterol nkeji bakamanya ngo oyine ezezi so hati no itaga kuguma no ijabuli mwaka twashanga yarenga leverage twakwerezo mbazi kwenda ngo 10 meta za higuru umwe kuyamba tugira ngo no oyine myaka 35 cholesterol yawe yakari 200 turakwe mbazi twakweshengereza inyama girota girubyo haza Charity ngo kwihanyama tukora ngo abashaho twinamani bajya ngo utashobora kujota ushanga umuntu inyama yagiruga mukadya ibene byabashaho bambenda kurya musente ushara mwiyobuza mumurya so konkata mu batangiye kuturikiza bamwe no bamara bajya bajya so cyangwa ngo aboja ngo waire to mwirwa utarwire twaza kucye batashanga cholesterol yawe giye higuru twajya ngo rugahanyama eterira iwe no buryo muri barabe twagamba ko kushanga ngo amagara gabone gahenda henda je shukari amini cholesterol konkani ni bagahanyinji igata kwetaga tushanga umuntu yaterera so njangu ochebeze at least omanye every omanye cholesterol waheri abantu abakurwara pressure shukari akakoka selimu abantu abakurwara umutima abontu tugira ngo nkekiragiro as a must you must test every year umwaka umurundo gumwe yes okay. So hati nyonka hinkora itwetwe na enhanced chronic care services so enhanced chronic care services no kushanga umuntu
oine pressure shukari ariyo mu file zitu so naija buri kire aija iba muhiriro bwire so abo kuba kwija hatiya ushanga ngo itonto antumanya ngo cholesterol yawe kajikoro kwa kashatu ko mwaka kuguhwire so kwa kashatu kokorize nzo kushatu kujeta kuchebere kusini kibo murabo bakuchebere cholesterol yawe abo ko no bari yakatezo kahango kubona damage za cholesterol wowe ine shukari okatamuna cholesterol ebyawe no babyagira bita mbabya byacweka. Okay. Yes. Ati Dr. Nimangu nija mwashanga njirwire no munda gurra abo kwa ni kumuranda gurra. Hata na nyenda ngo byagire mo kurya no kuhuta no kugira ki. Tino kunakureba sign zezi. Ntaka bashitiro mu irwariro. Nyunga jiro tunakoraho nutritionary. Nke balancinga ntizire kubarusya. Yes. So hati ukuko of course nkivuga mubona umanyizo bonaga mu gukongera kiro okushanyara warebe byatanika kubaho then chama insangu osheme kujete ngareba program ya Charity na Dr. Dickson kanjirenta kampindule obwiro bunjo takaje no mu irwaro nobodi ole kusharara kwa agenda obodi ole akiro zatanga kujata kweshara konka itokushango bumwe waijo mu irwaro tukajukwatamu ebintu bishatu ico kubanza tubanza jangu mwene hate yoyine guma nejo otongeramo so bwira banje tukira kubiya hanyama mango natamwe bone bandeba bali abatabonererwa benyamenu zire zagakonde nesaka akanyama kabagarame tujamwe nato wakumuheshare so hati bakwiya hanyama kwena ngo yoyine hagume mejo odye bindi ncawonja ngo kose white meat cenyanja chicken etine enyame engoko etine ruhu wagamba kamengebyo that's white meat then kutukuja ngo tongera mecha kabiri tuja ngo atebyo ino bibaninge bishaju kubibaninga nchange mayisa ngo ni serious exercise hati Charity obuzo tukushanga no kugira ngo hato umuntu waje kwatamu oreda ine kiro igani 10 kandi nashasho mugongo nigo gwaga umuresi nango hati washanga ine cholesterol so hatogo umuntu no mugambiro ta exercise chiguma munonga konkati cyatuma nareta mako no kugira ngo okori kona obone kiro bibiri hine bisasize byo kubasa kora byo kubaninga chi cholesterol tubasa kugira ngo yetoro range yawe mirundi mukaga buri zoba naco ntikurema guhiruka ketoro range mirundi mukaga kabaze yanaga koremera maninchi korera ngo mukasheshesheshe oyihereze kilometers zo kutambura nakoruga hanze makenke ngaruke hanuya emirundi ebiro mu izoba buri mwazo nyoni ntambura kilometers mukaga nono baninga twatambwire twabaki imotoka bakaziparkinga twata actually abandi binje bakegera exercise kurwa ubwe ntati yes so okori kona oboyine kirigana 5 hine exercise zo kubasa gukora abine chance wo rukunjiri oja doctors guess hine itwara guteka ha ntujeta ngo nka dose y'exercise Charity nayemera kugira ngo hatiya oyiruke kilometers 5 nimba nakwita abo kwanoza kwiruka itanirizo mu mari hakitande sande kujaja maguru no mugongo so haroko kutandika tujamwe hatiya obirota kutambura nabusha turaje ngo yiruka to kubaza kurugabo tatambura ukazakwiruka sa kugira ngo hato utatambaza utambure wamara kwezo kutambura kilometers 5 hato yirukeho oyetororenje ukabiri okay abanta binyina yetororenje ukabira gwa hanze kokati kokuza kumaro kwezo shanga umuntu yagira ata yagira so otongeramo ban what you have through exercise then number 3 kubikwanga tukuretero mbazi abasayanza bakazo murabba kole mbazi ayo kumera kajuma kakosebe bishaju kabe marachi omushagama konga twayihamo kashokatamu then nabwe ndi mayisa ngo twakora ngo koza nani ko mwitaka so ndishira byangu twakombazi konga still don't eat fat yes aza mwana cholesterol nekintu kikukira ukashanga umuntu alije ahi yabira hata takiriyo ukashanga yangu hi so tukhendera of course ekuru ntwatubanze na complications nizo nkuru ezinani nango abantu bamanye kushanga umuntu yafuna stroke ningo kushanyarata kurwara pressure okushanga umuntu yavuna sudden death umuntu kubyama ngo emisi y'umutima yigara yagirata yatorerayo umuntu kubari akagira clots umumisi ngo agize cya clot ishagama kushanga yekwatiro mu kuguru kwena kazimba njaje baza ngo umusigo wigire yeso ezo nizo complications zikira kwija hamwe hero kwenda complications zezo no gukora annual check up periodic check up kwa tom handle rwomuka utakushasha uzo mugojoti ninyenda kucekinga amagara ganje gona budget nyineje
obwiro bwinjira mu rwego rwa private ezo kuboyina iyo check up bakorera nibya biri important age yawe babikorera so kwenda kwerinda takarinda za stroke takarinda kushanyarana no kufera umuturo obyami kuleka tukore check up sejo we bari mnonga okuguma nitwe iwe yaguma hachoma abwa program Ebyamagara kandi ukwe twagendera tutyo wabo urwiro bwe kikecho nakweshengereza guma no genda check up abo kuba magara nitwenda uture maringwa agarukumara kugira ngo waza kurugana magara genseji ushange ngo burwiro bwe tubwo bwakwita bitabo kushitamuka ukabo munafu ukahendera ubundi gabire magufu abo kugira ngo tuwafayo twatine Dr. Dickson Niwasaasira okurgaha Doctors Case Medicals omururu kunjiri kandi umuhereza nabandi cyo butunje Charity turebane urwo kubanza ruru kwija o program ni yemwe netubendeza bakorara kurunji Ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products